Алтуан бирге көбөргө тагыстылар. Кыл мунуктан Юлиан Григорьев, Кёк мунуктан Жандубаев. Kollar. Алтуан бир килеге касты болбут. Түрөктөгүнү сакалабыт өт боллагына килелеген. Бу хоготок Юлиан Григорьев сакасынын командасынан түрөктөгүнү салгы хыджар. Fit Mamad. Вот так, демеге бас бары. Красный пасы. Фит болға. Оп! Лелияқа! Барау! Атчай бачы, жіберме! Ayağını verme, aldırma. Santini, monta, Spaltay, bastı parmağını, ayağını gallasto, verme. Ya. Ama ayaklarını dikkatini kullanmak özünüzde. Это Камсаныга. Соқ. На ковре Б победу одержал Магомед Лобазанов, Дагестан. На ковер Б приглашаются Владимир Баяновский, Республика Саха-Якутия, Магомед Эльтемиров, Чеченская Республика. Basın Demenge Ondan bilgin tabloğa 3-0. Юлиан Григорьев тухатыгар. Раз башка тишелер катты. Амал, orang лаган экспрат башкасы йөрдән бар, раз башкасы. На ковре С весовой категории до 92 килограммов в 1/4 финала победу одержал Мустафа Гаджи Малачдибиров, Республика Дагестан. Юлиан Григорьев. Сунтар тускулгос кулотын итилляшите. На ковре А Юлиан Григорьев, Республика Саха-Якутия, Жандубаев, Карачаево-Черкесская Республика, ковер А. Аханағал көмерге Баяновскай Эльтемиров Чечен олын өт балғы бірақтар. Бейгі бұл қапсы жүрген салғы өт. Hop! Kudanis! Sihitan!
Ulanis. Stop. Aksan beribad, tabulwa 3-0. Julian Grigoriev tuhatigar. Де iki kabirlerinden süddak katıhıla kapsıyla boğuturallar. Sergestehe kabirge Vladimir Bayanovskay Çeşniya bağı Eltemirov'ı gıtta tusta haccar. Ottan bu kabirge Julian Grigoriev Kıhılmınlıktan Can Dubayev tüm tusta haccar. Zaman var. Hazırla. Tümünü tartın. Korkuz. Kayani her. Hop! Kıraktak tık durun. Bu sıkta sağda. İki bağlı verdiler. Bunu yaka. Diğerini yaka. Stop. Sürbe iki hakunda kallah. Müzik yaksanın Kayani her Julian Grigoriev. Ulan sakunda kallah. Taharma. Julian Grigoriev kayda. 3-2'ge. Bu Bayanovskay daha verdiler. Evet. Aksan yönetiyor Bayanovskay her. Победу одержал Юлиан Григорьев. Республика Саха-Якутия. Baltramitolar. Valla. Bayanovskay Eltemirov.
для раз веска волна. Борьбу ведут именно Туркия. Ой, баттаха والله. На ковре Б весовой категории до 70 килограммов в 1/4 финала борьбу выиграл Владимир Баяновский.